Hi guys, sanibonani. Uzemdolo. Hayibo, sengithi angikhulume phela ke angivele ngicicisa indaba ngoba phela sekuwrong. Hi guys, sengiqala ukuba wrong. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani kuma relationship, angazi noma kuyanuka noma khona ushiphile noma khona owenzeni. Kodwa nje I can tell ukuthi sekuno wrong. Sekukhona nje uwrong engawazi ukuthi uhamba angahle. Sincengelelani kangaka yini kufanele thina nje kukhona thina ama ladies fanele sihlale silandela nje emva kwama guys ngaso sonke isikhathi yithi nje ngemomva nje upepe uyagijima yena yihash wona lokho umlandelile ngeenyawo sekuze kwasalo phaqo waqashuka uphaqo silandelana nani ku relationship ngobani why yini ningayichazi kahle ukuthi cha nansi kahle into esindandelelana ngoba phela wangishela wena wangitshela ukuthi uyangithanda sengikulandelelani sengikucingelani ngisho phela ayiziningi izinto ezisinyisayo bafowethu empilweni ku life siyazama siyaphusha siyama girls umsebenzi asewutholi bayasimonela uthi ufika ku interview ufika ungathathwa ubathe utshela lokho izinto nje zisinyisayo ngisho lezo ziyasinyisa kuningi abathakathi bonke abantu bakhuluma into abayithandayo ngathi kuthiwa siyazala kuthiwa senzani kukhulunywa nje izinto eziningi thina siyanya ngiphinde futhi ngizonya emjolweni hawu kahle bo hayi kahle ngani siyathandana nje yini uma mina ngikufonelile wangabamba ifoni no explanation awusho ukuthi uzobuya nje wena ufone kube ngathi akwenza ngalutho ake kube yimini engabamba ifoni sekufanele ngichazeke sekuyophuma ama rifle kuyophuma ama AK47 ngoba nje mina angibabanga ifoni kanye uma ngithi ngiyazama ukuyiphakamisa ngithi ngiyakwala ngithi okay it's over now uthi ngiya respect decision yakho it's over yini what if angifuni respectwa ngifuna ukuthi ungincenge nami ngoba phela nami kade phela siqale simncenga phela kade siqalile phela simncenga baba fethu ilife iyanyisana isinyisa ngeindlela eziningi sengathi emjolweni ngaba ncumncum kuthi ncumncum ingabi khona into ngempela ezokwenza ukuthi silokhu siphathana kabi silokhu sincengane imali siyancenga njalo manje uyalibona khandami njani uyalibona ukuthi njani lemahlikihliki baby bayaqothuka benza nje ngikubikele ngikutshela ukuthi imali ekhanda ayikho imali ekhanda uthi kuyophela inyanga mntakama kuyophela amasonto lutho awuyifaki lo makhadi fanele ngikuncenga njalo mina ngikuncenge kodwa uma ufuna ngize kuwe ngikuvakashele into yamanje yonke into efanele yenzeke manje ngobani yini mina ngikhathele nina guys ni wrong nina ni wrong nisola abantu bazomtshela ukuthi ni wrong thina sikhulisa ingane thina guys sinyiswa ama homework thina engawazi nina lesingane seyifunda izinto esingazazi thina zifunda izinto ezingazazi ezingane kulezi ikole private ingane vele ifike ne homework uvela uhlanyi usaba bathe uyagooglisha igama livele ngaphuma hayibo guys unyiswa ihomework ingane unyiswa umjolo unyiswa nakini bakunyisa uyibreadwinner uyaswapha awukwazi nokuchaza nangaye emjolweni ngizonya la kufanele ngabe kuthiwa love la ngabe kuthiwa baby la kuthiwa kufanele ngabe ngiphethe kahle ngimasaje inyawo ngakunamuntu ongasajana kodwa ufuna ngimphekele ufuna ngimuwashele ufuna yonke into ufuna lingerie angayazi ukuthi thengwa obani ngabe thengwa uvusi noma thengwa ubheki noma ithengwa usibu kodwa uyayifuna ilingerie guys ni wrong nemsana umuntu ozontsha futhi sengiplane kahle ukuthi njalo sengizohlala nginikeza mina ucash wenu sengikhathele ukuthula phela ngiyaziwa phela ukuthi okay uhlale ethule Nkosi yami usilungile Nkosi yami ibhenca labantu Nkosi yami la kwendaba zinsango lihlale liyithulele nje alikhuluma izinto makwenzekile nje Saturday la shutha lafaka yobe inkulu kwindaba lihambe ke liyoboleka iwave like uthi awufuna ungibona ngimubi uthi ishiya lami litshekile ukungena eCrowlin wena uyazi ukhonela ishiya leli ukuthi ngidweba ngani uyazi ukuthi malini lo makeup uhamba ungitshela ukuthi unamabala nginamabala hayi bo guys
ne wrong. Uba ungene nje nawe, ungene nje sitolo oyibuka nje linjero ukuthi imalini ngaphambi kokuthi ungitshela ukuthi mina ngilala ngeskipa se-ANC. Guys, thina sisanyiswa ujini ukunyusa ushutheka isisu. Ubhampa uzubhampe njengetennis. Uthi uzama ukunyusa ujini. Ngithi ngenzela wena ukuthi ngibambe ngibe tight. Nayi insimbi kaBra. Iyangigeorge. Uyabiza uBrian Truworths, uboye uLis. Uyabiza udlula isinqobo sakwayi leso sibhemayo. Hayi bo guys. Hayi ni wrong. Kodwa ke hayi kulungileke. Kodwa kusalayo ke kuyayiwa kubo kaJesu. Ila kuyoficona khona bese ziyakhulunywa zonke indaba. Uyazi sihlusho ngisho amadoda ashadile akufuna ilenjari. Hayi bo wena boyifuna kumkakho ngithi uyena phela omsophelayo ngithi yena waza amaphini mina ngirap uyifuna kumina ilinjari uyazi ukuthi ilinjari yini ilinjari yini uzokufuna kunini hayibo usaqhama komuntu ngesingisi saseboys hayi ke baby this dad ngiyapha boys hayi mina ngafunda kanti abazetsanga ngizap Ngisasakabina lesi singisileze lese nisendela sona lapha go WhatsApp. Hayi mina ngikhathele ukuba njalo wena uyasenda mina ngiyaguglisha njalo nje wena uyasenda i-dictionary ngizoyithatha ngoba nayo iyabiza kwa dictionary leyo. Why guys? Hayi ni wrong shame. Hayi ni wrong. Ngiyazi khona ukuthi ngaziwa njengekholwa elingakhuluma indaba kodwa ayisengicikile lento ama boys lento ama guys. Isingimila ngikhathele futhi nje ngikhulumela wonke ama girls ngoba uwabona ethule nje ama girls ayashikilisa ihomework niwabona bethule nje ihomework yengane yesiza girl. Yes, wahlinzwa lokuhlinzwa mhlazana uzala lo ngane leyo. Uphi udede wako uthengela abanye abalinjalo wena ukuyekela akwazi ukuthi ukuphi. Ingane uyazama nawe uyaphatanisa phela zoyifaka private school ke nawe. Hayibo ngikhathele. Hayi guys hayi umani kimi futhi nje hayi shem umetron kabinde phela uzodila nani futhi ukhathele futhi ngikhathele nje futhi ni wrong. Futhi ngisazongiva Zimiphi biyela Instagram, please follow me. My girls, hayi ngeke kuzomela nginikhulumele phela ngeke phela isi wrong lento le iwrong angibazi ukuthi bancenga bancengana asingabancenge manje sibayekeni guys hayi sibayekeni futhi nje umuntu omgqomo noparafeni ukuze kumthatha umfaphatho umshise noma esedakiwe hayi usengabakashiswa kwa vele nebala ayikhiphi vele uyakhona nje hayi yimi afanele ngimkhumule icathulo yimi afanele ngimenzeni ngobani hayi nangi noma wakho akangithanda ukuthi mina ngomashove ezithwana fanele ngincetheze ungilobole ngani sefanele ngincetheze la ngawo ungilobole ngani ngoba nje okoqala nawe lesi singisa seboys hawo lokhu usikhuluma siyakhlwa pha uma usubona umlungu sufika umlungu sifuna isikhulu singise manje awusasikhuluma kodwa kimi hayi usishove ngoba wazi ukuthi mina ngiyempatha hayi phumani kimi yeah, sengishilo. Yeah. So what? Ngabatshela
hayi ke